Amasani si YouTube channel an ve ho zo sen bodun chi bai tu hin sepai hin kho chom cha chunga mi te desa na chan a phat chom dan ti topic mang chain chom cha ki holi mutin tu ma sang chun gamle nam thu le politics thu ho gal thu ho in sei se vin hi le hal khat hi hong sau jep tan tu hin moirang sing zu to banga hi hin hal kop thina di vin sepai lang thu chom cha ki holi mutin akoi koi ni het sama bang vin Indian Army hi rule ai lo le by order ki vai po hin chunga mi ten thil har hin sei teng le no tium thilo yes sir ngena vai ki hom hi in hi je chun sepai pansunga hi koi ma cha no se ngai lo chunga mi te thu se hi noble daum lova ki zui te an hin la officer khan hin dolin inoya mi ten isepai te hin ithu se hi lunglu ta zuyo ham ai lova le by order hi zia hi nom lo sa azuyo ham ti jong hi ki he ma hin hi je chun in sung nge ye jong nu le paten acha te lawa adeisa chum itiham khana adeisa chumu khat te ji hin bible jong in a movin jacob min acha pa te la adeisa chum anomin iti chun khang thua jong hitin ahungum to pen Indian Army ajo hit bang hi dalo hi ti hi ka sei nom hintin hechi chunga mi te adein officer te desana chan hi Indian Army a na tong khara denga phachoma ma hin Indian Army keuse helovin any uniform service civil service chan ge jong civil service kati teng le service chom ho uniform ki von lo service chom ho medical lang ho hijong le ai lowale income tax any service any government or private service na to na zo sia chunga mi te de sana chan hi a phat chom na tam taw ma hi ti hi kasinom hintin to in Indian Army a experience hin saileng Indian Army hin sepai te ho recruitment a hung lu tengu le regimental center selection nga zo si training center regiment center aki kozin training apan masong win 0 batch akitizin itizot a batch number allotment hung kipezin training hin bolovin training hin bol zo tengule kasam parade emiten kasam parade itivin amin chen ajuil attestation parade passing out parade jong akitin hiji passing out parade hungumin hiji passing out parade zo tengle koi hoichi unit a chi ding ham tin declassification a unit ahung ki homin a unit ahung ki hom zo tiang le a unit ki pip a unit a chan penu munlang a hin zonuvin hitin unit ahung hlun tiang ule new draft akitin new draft kiti chu unit ahung hlung thapan training chaipan ai wanga thildang za chomchuma kimang theinai lo galka ba dinga jong kimang theinai lo iti chun chom khat unit a hlani to bang hi training chombe unit to kito chenin training hin pan kinwin hi young soldiers a hi naw jong hintin unit a training chomchomo hin chai tiang ule iti chun patrolling ambush le achom ho ahung kimang pan jin hichila chun ei miten tu ni chana in a ball nom lo ti ding ham ai lowale ithanop jewa lo ti ding ham officer te na tong helper jong masangin Assam regiment ten batman in a tivin sepai panglui hon batman aprin helper hong gitin tu in helper ti ho ki mang taluwin buddy hong gitin buddy ti teng le Indian Army a buddy pair system hin mini galkap ding jong le buddy mini ai ta aloi ki koi jinga hin officer te buddy kitin officer te na tong le ki mang ho khu hicha pang ho a phachum dan tu ni chanin emite hi aum nai be pon Assam regiment kan her kha sun na jong khaleni bo omin tu lang hin ni le thum ka het aum tan he cho hin thil tam ta bol do thewi hi ti jong ka hin sei do no min tin he chi to ki sia keima experience khat hin sei leng ka battalion wa kan aum lai jin ka sipai te khat runner officer runner ka man le khat ni khat ka koma se ngam lo sa sai na hung tawin sap ke hi sepai ka hung loading in mia laksagi sum
interest in kahin line 5% ti ba 7% ti ba khat tua katlo bahung lutiang le hi chi interest ka pi le ke ma ki man chan jong om zo ji ta pon loan kala no me tin hi chi 2013 lai a hitan 2013 lai atam zon in he deu hin loan hi ki mola thi thelo hin army te hi jong le sepai chom hi jong le oc pan sign bol wa le kila thelo hin tu hin nop dan in online chan gen jong loan kila thei tan cha chun ka battalion bahin midang officer dang koi machan sepai te loan la na dinga soi an pi nom lo hin ke a chu ka company te hi lo hi jong le company chom hi jong le loan la nom chu ka koma hong jivin apoi modan hin sei jivin hi la nga la gup lak se gya koi sepai apana jam do dam ka tin ken jong ka sil ka ta nin soi ka kain suma mujivin aki pa the ma ma wen hi ka company apa lak sagi ka dala pi chun aki pa ma jengin masanga laksagi anabat chu a person apile ama ki man chan ni thling zo lo ain ko te a thot diong zo lo beng apana laksagi a hin la le IMI thasia pi jong a thlom zo in abanin IMI akikat to kilhona a person asum pi jong kem tul la 5 years a chai hin hechi loan kila lang na lang pang hitale adang officer te de sana chana phat job na khat hi le sumle pai poi modan sumle pai tam namuna sepai te ki sol theijin ve sana ding in Delhi Bombay Bangalore ai lovale Shillong Umroi Guwahati Dehradun ti lavel hin allowance e ma chaum lo hin hichi allowance muna sepai te sol nom tel i company apana ite sa ki sol ji hin Gulmarg Kashmir ka mapana Siliguri langzon dinga kahung konwin ka sepai te khat ka koma hong dawin sab loan ka nejin ka loan ka sazo nai pon peace muna ka chiale loan ka sazo lo di lungse ten mun khana ai solin atien ken jong le ladak langa ka solin allowance tamata ma hin iti chun a loan ho tam ta hin ki sa doin adang arara chinom ho jong vacancy company wise ni le thum hungum dai lovala battalion pumpia mi nga mi som dila hi mi idei sa ki sol thei ji hin hi officer te de sa na chang ho bowin hi facility amu ji hi ti jong ka sei nom hin tin hi to bang facility mu thei ding in officer te de sa nai piti chan ding ham ti le sports ha thim ta ai lovale thil dang ipam khana fighting competition level la first in la prize in la ti ding ham ti hovel hin hi chu ha sama ma me the hi chu la dinga anom pen chu officer te na tonga pan kha hi a shortcut pen a bailam pen le mi te de sana chan the na pen hi ti jong ka hin sei nom hin tin abanin tunia main topic ka hin sei nom pi pen chu hi le kum izan ham khat ke ma na tonga kana man sepai khat Nepal te chu hin ama hi jingka ka ki thoma sangin green tea na bol jin kaung ki thot le green tea don ding na umin green tea ka don to khilona pitia ka china ding ka dress or ready sana na koizin hicha chun ka kibonin piti ka che kaung ki nung le teng le bathroom ka kisil na ding tui lu mana koizin ka kisil kain breakfast ready na koin breakfast ne kain office china ding dress ready na koizin office ka che ka teng la karumi theng sin na koizing in office apar kahung kile teng le karuma ne ding lan sana koizin abani chom khat lekha ka simjin ka ki choljin games ki chimdinga ka chi konteng le ka dress ready sana koizing in kahung kile teng le ka dress civil dress chom na koin hitin ke sangin ke de cha di ke ngai cha ho a he zoin hitia ke ma seba hin bol chu ei jong mi hem khat hi na do lai ingai lu na le ide sana hi sang ma hin hitia kum khat kum ni zo chun ni khat Siliguri akan laivin sei ngam lo sa sain ka koma thil khat sei ding an hongin he the khat chui le Nepal mi te hi mi ki song lel ta mo pau tam lo physical ha na ha nu ahin ho wa complain ki te ho mo nei ji lo hi win ich pa chun ni khat ka koma hongin sab kum git kum ko lang hitan ka jine na cha ka ni the nai pun nang mani ki tho pi ding ka hung ta ve ti hai han chein hiti chun ken jong
nazinu hin ko lang office khat ve hungin katin azingnin azinu so hin kovin azinu office ahung win ka ho limpin aile amani hi kumizan ham khat khomut hi zong le cha ni theilo hi zin ken zong delhi langa kizana ka cheding IVF ham ipipyam khat abol na divin lampi ka hol le tan keima pawara mi munchoma dendinga ka sol thelo hi zin kasio pa ko makasen sar kabadi pa ito bang problem nei hin delhi ka sol no me katin ele kasio pan hitin td temporary duty in sol lang na de chan sol jeng tangatin ahin la sepai sunga hin ke company khana kaumin chom khajote ma company khana kaungum ki ding hin a sepai te choile promotion a muwa gsio ahung kai lowa hi le hin a company khu permanent hi zia hin je chun kasio pa hin se jong chu adi nan hin la alang khana ka gel le tu hin ken ama soldo taleng azinu to delhi langa kizen sa ding in soldo taleng ke hi si company apani in company choma ki chon doleng company commander tha hung pen khanin hichpa delhi ai pi bolam nungko winetila 1 2 3 ahung ki nung le ngai ding hin je chun ken jong upai ka hol le len delhi a posting na ding ka hol le na hi le mun khana hin ka hin muin army battle honor mess kiti khana hin ka battalion teo khat aumin ama pa cho phat hing nai hi jong le gol hang hi zen ama chu kanung ko win document hoi pp zo si ka bolin to ka sepai pa chu ka soltan agang thelamin ka solin azinu jong ka ki puisa in abanin insana lawin hiti chon hung ki zenu win hi le kum khat sungin azinu naw hin voptan naw hin vop nung chun azinu jong bed rest ina koizin kum ko langzian naw vop lo hi zen a boy thimin hiti chuna ma jong bol the danin arrangement ama le ma kimines zingin chom khat jobin azinu naw hin nei dan hi le khat ve thu in triplet english pa si triplet cha thuma hin nei jin ke ka ki pa pi ma main ipipam kha jong gift ka pin haile apa hi ka sepai pa apin na pa hi nepal apanin ipipam thiltam ta hoizu ipipha khat nepal langa amho khut su ti ding ham ain wa pana ainu ga su ti ding ham hi cho tam ta hin join ka kom ahung win hi chini chun apa hi ka kom ahung kamin amil hi long lewen ahung kamin kyong seiding helon kamil hi mo lonin kamin aval tet tunin hi cha chun apa hin pin seitam tele sab na chunga ka hin khosunga ka ki pa na hi be thei talo ding hi ka ki pa na sang pen na kom jing ding hi ke hi nepal army retire kan hin kapa jong chapachang khana ne hin ke jong chapachang khat ka hin ka chapa jong chapachang khat hin to kum ko zian ka chapa in cha hin ne lo chun ki ho e paun ke sila ka khangu yu beiding to bain kana ki gel tan hi le nangin ka chapa hi tin na pan pin nang za la hi to tu khat ve thua tu ka tu te mel mu thei ding mi thum zen khat ve thua tu thum zen ni pi zen ka ki pa ma ma tin ki pa thua sein cha ka don kho mu ven hiti chun ka hong ki khenu ven tu hin ken jong ka se pe pa ko ma hin update ho kala jingin acha te lim ho hin thot jingin tu in school la kai ta vin nepala mel ki bang lit let mi thum ata sapin jong hoi ma jingin aile aban hin ke ka battalion apar ka hong pot do tan retired ding konin MBA bowling in Delhi University Faculty of Management Studies a ka hongum in hele he chelai ta chun he jika sepai pa chu thakha thua cha thum ni hi zen a promotion la muding din muthelo ding din mun ham khanin hitian aum le lein kharve ka ko ma hong taw kinin sab hin seding jong ka za chatan no mo ka satan hi to ba hi chana nei ki thopi na hi jong le tu hin cha thum ka nei to sepai ka nganom pon promotion ka mu lo le la ka nga ngai te ding in lungse te nei ki thopin halampium theidinga le atin ken jong he chi promotion keder havildar keder abol na wa ka sepai khat ka junior te khat officer chi promotion adinga alien pen pa hi ka call in ama koma lungse ten hi chi
ama pa hi ama ban jong sau tom na la hin mi thumang ta hin ale khalang them hi jong le physical lang hat ta hin thumang ta hin ama hi battalion adinga phachom ta hi ding hi anavian lang ana pasa te ten katile officer chu kithula jing i junior ten na nai i thu hi mon ne lo hi zen ka junior pan jong ama hi ana pasa in tu in atong to na lai jin hi te bang chu hin sepai officer khanin sepai khat i dei sa ai le bol mo lo hi ti hi ka hin se no min tin emi te tua sepai pang lai ho le agnivir hung lu ding ho agnivir adin agnivir ho hin na chunga mi officer te hin jesio subidar te hitale am ho thu man ding a sei dan ba ding am ho de sa na chanwa le ACR annual confidential report le agnivir te permanent hung hi na dinga thilza chom poimo criteria ho marks ki pi ho hi full ana hin muwa hi le alo theilowa permanent hi na dinga selection ne hin nga ding hi ti jong ka hin senom hin tin hi ti chun sepai khat unit na officer promotion na dinga kedar chom promotion kedar chom hin bol tengu le exam written exam physical ailowa le drill visram sabdan ki te hoi cho test zo si a bol banwin officer zo si to khom na le GSO phabep a to khom namun UPC ki te khanamin unit promotion committee UPC aumin chi UPC a hin sepai te written zo se test zo si a chai te ngole mi khani na hungwin proper drill visram sabdan te thoi na hungwin officer le GSO zo si amaya dingwin sepai pa cho hunglu nin amaya hung ding amale man report hin pe ding aban le hita question ki dong ding officer te level GSO te la khat pen benin question a do ding question ki dong chu hin don budan mabana section commander hung hiding a hilawa le platoon commander hung hiding ti ho hi ito bangin reaction na dem ito bang mi hi na ani ham decision ala theidem ami hi na mo hi jarsa ki bol jin hi cha jong mi ide sa umale sei khel ta jong le officer khanin a sei khel na chu ta ki sei mai the hin example in ken jong mi ni le thum kana sei pin officer promotion kedar OC kan hi na mi ka de sa ho hi siopa ko masar to mi pila e ho masanga sei thilowa ma hi ke man abula pana phata kan mu hin a sei lang them hi jong le ato lang le decision la lang thema them hi chi recommend ngai he ita kati ji tiang le okay kita hi ta pass jiu hin je chun sepai pan sungin le sepai hung pang ding hon chunga mi te za bolding e ma de banga mo umum loading chunga mi te de sana chanding ti hi na to na muna jong lol hin na promotion jong kai na the abana family level chan gya phat chom na the hi ti chom cha ka hin sinom he ki pai